Evo, tu je s nama veliki novinar Jajan, koji, eto, čekaj sad da vidim, a kakvu to kapu imaš? Otkud ti kapa? To mi je poklonio osobno gospodin Sanadaj po mom gostu Žužuju. A je? Oj, konju jedan. Kaj, šta sam ja konj sad? Aj. A dobro. Samo ti smiji. A dobro, ajde sada. Sad, imaš sad kapu HDZ-a. Sada mi, molim te, komentiraj, daj mi tvoje mišljenje o tome što je rekao gospodin, kako se zove? Gospodin Miomir Žužul. Bravo. Ajde, daj mi sad reci, šta je on rekao? Pa on je rekao ono što i ja mislim, sve najbolje. HDZ može, on će pobijediti, to je to. A otkad si ti HDZ-ovac? Od uvijek. Od uvijek si bio HDZ-ovac? Da. I sad da pričam, bit će nam sigurno bolje nego što je sad. Ja čvrsto sumnjam. Šta se smijete? Kaj? Joj, to konju jedan dočekao. Pajdon. Opjosite, bit će. Dobro, zajebo si, pustite spot. Zajebo si, ajde.